Kene kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli dailu setas kini kilong kimat bakong san jong ke kubor. Pak ke sokar pedeng yaki bill biadai bat kawai ke election syaka Joint Parliamentary Committee JPC henen kesngi. Mang ke sokar pedeng lais pak handai po praklur tingka na kebentai ke projek pendroi Arunachal Pradesh. Bat shen en sepen benai kinung yalam keseng Kongres ha Meghalaya ya ketup kerteng ki kertong ki banya aireng haki election syaka Khasi Hills Autonomous District Council bat Janta Hills Autonomous District Council. Ka sokar pedeng kalapha ye ki bill ki biadai bat kawai ki election syaka Joint Parliamentary Committee JPC henen kasngi kabakan thum ye ki lai phuwai ngot kinong mi khmat syaki yang darbar thawan jongkari kane ke JPC kan thup ye ki ar phuwai ngot ki MP ka Lok Sabha bat shipho ngot ki bana ka Rajya Sabha kita kilong UPP Chaudhary u Anurag Singh Thakur bat u Parshottam Bhai Rupala kinoyalam nakaseng BJP ka Priyanka Gandhi bat u Manish Tiwari kinoyalam kaseng Congress naka TMC u Kalyan Banerjee u Supriya Sule naka NCP SP nalor kibaidi yakini ki bill lajer kerteng kum ka Constitution 129th Amendment Bill arhajar arphosau bat ka Union Territories Laws Amendment Bill arhajar arphosau ka sokar pedeng kalamang lais pa khandai phopra klur tingka na kabanta ki project pendroi ha Arunachal Pradesh ha ukurwo lengba ka social media umantri katna road transport and highways unitin gatkari ulong bayakani ka pisa lamang na kabanta ki khat khandai tli ki project shna surok ha ka jalla hapo ka central road but infrastructure fund arhajar arphosan Ulaong bakajing temu jong ka ni ka long banang penyar kajing penyaso da ki surok hakitan kapo jong ka jala kanang ban kentiu ya ka yok ka kot jong ka imlang salang hakaleng ka jala. Katanat Development of Northeastern Region DONA ka kershan yi kijing treshitom jong ki sorkar jala na ka bentaban kentiu ya kijing don kam bakong san jong ka roi ka par hakathan chate la mingni lengba ki scheme ba pher kum ka Northeast Special Infrastructure Development Scheme NESITS ka Prime Minister's Development Initiative for Northeast Region PM Divine Scheme, ka Special Development Packages and Schemes jongka Northeastern Council, da ka ba mang pisa ya ki project baratarwa da ki sorkar jala jongka thanjatay lamingi. Nalor kini, ka sorkar pedeng kala shimru ka to ka ni ki sinjam na ka bantaban penbhai ki lenti singkin, ki jingking, ki lenti rel, ka ombam omdi, ki lat pathai kubor bat ki jing penyaso da ki ling sun ya ka thang. Gini kikentup yak a Special Accelerated Road Development Program for Northeast, ka broad gauging of railway lines and capital connectivity rail project, ka Comprehensive Telecom Development Program, ki scheme na kabantaban penklani ki transmission but distributing system but kiway. Shosho laong, basan pausawtali ki non-exempted ministry ki daiban penlut shipo na ka shispa na ka gross budgetary support na ka banta ka thanchatay la mingi lengba ki scheme lani ki project jongki. Ka 72nd Plenary jongka Northeastern Council NEC kan sedang mentakasi arpho tarik unopra arhajar arpho saw ha agartala ha kaba kitna trekam ke sokar pedeng ken peni yakimat bakila pen trekam na kabenta ka roy kapar jongka than chatela mingi Lasai kasngi ya ka jia lang en penya do menteri korbari ubalong ru chairman jong NEC u Amit Shah ringkat bat menteri katna dona ujoitir Aditya M Sindhya bat menteri khana Dr Sukanta Majumdar Hakani ka jia lang nyata yakimat babun ki biadai ba ka jingkan tew ya ka thanjate la mingi hakaba ki lat jong ki jilla ki menteri rangba ki chief secretary ki planning secretary jong ki pratali ki jilla ka than lambat ki he officer ki nishimbanta kani ka dai ka Akashvani Shillong ko ban lam shapi ya ka kubor
Ban beteng biam ya ka khubor Kinuyalam kaseng Congress jong ke jala Megalia nin kasngi kila penbenaya ke kerteng jong Jonathan's aim usamla ubalodon ya ke master degree hak business administration banya airing hak election MDC shaka KHEDC na ke soran kam constituency. Nalor kani ba Vincent Pala ula penbena ba kaseng kan sepelnat ya ke thup kerteng banin kong jong ki kertong na ke benta ki khatsan tali ke seat ha KHEDC bat shipotli ha JHADC. Ha kejihalang pat ba belalong hamau pedang lawan banyak dan benta de kiri pau khamat keseng bakan thup yo ba Vincent H Pala President ke Meghalaya Pradesh Congress Committee uba pensngan NCM Working President ubalong MDC ke Maukhar Pentorum Kra uba Ronnie Vilingdo Vice President ubalong MLA ke Menlim lambat uba Neil Antonio War President ke East Khasi Hills District Congress Committee bat kiwede. Menteri Katanat Jal Shakti UCR Patil nin kasngi ulong baka sarkar kaya tre rengkat bat kejela ki bempat la ban kenjo syakashispa nakashispa kajing penyo hapo ying hakilong ying hanong kendong. Habakren hakajihalang bat kenong thok kubor ha New Delhi upatil ulong bakidang dan sa sauklur kilong ying ki bempat yo haying. Ula penram bakatanat kadang ya keren bat kijala halor kane bat kan tu yaki baken compensate yakakam. Kajala Meghalaya rengkat bat kari barok kawai kanya shimbenta haka pariksha pe charcha kabapra PPC arajar alpausan haka baki samla puli kikmi kikpa bat kinong hikai kinyok kalat banyak keren bat Menteri Ram Badu Narendra Modi. Kani kanong haka hol jom ke Bharat Mandapam ha New Delhi ha ubenai ke lalangkot arhajar arpausan. Nakabenta kani nple ya kecil shimbenta online dek samla puli kikmi kikpa bat kinong hikai habakin hab banjubab ya ki multiple choice question bat banshnai ki jingkeli banbu hakamat Menteri Ram Badu. Kecil ko belapen long dak NCERT kalau sedang naduk ke kat sautarik menta ubenai batkan kut haduk ke kat sautarik ubenai kala lengkot arajar alpausan hak official portal http://innovativeindia1.mygov.in Kecil syam dorbar habro artli ki yang dorbar thawai la pensange no hado arbaje no phaisngi hadin bakilang persha akila kiwin halo kicingkan tho jong Menteri Korbari u Amit Shah ya Dr. BR Ambedkar haluk sabharu habaka yeng kala sedang ye kecil syam dorbar kilang persha bakan tho ke Congress DMK Samajwadi Party bat kibai kila sedang ban perta persha yo Menteri Korbari halo kicingkan tho jong hapdeng kini kicingkan win ulampang Birla ulapan sange no ya kedorbar hado arbaji no phaisngi. Kanong Port Region Auto Owners and Drivers Association NRAODA hangin kasngi kalaple kayeng office bapura hapalau jang ko office DTO hanong po. Kani ko office batmai kan ajing syakri ye kijing don kam bat jing e jing kitrai auto rickshaw bat nohnya auto jong katang. Habakren ha kejihalang uba miral bonds aim ulai ro egani ka kam jong ka association ka belabo la ka jong ka office na ka benta ka jingdan kam jong ki tribe nongnya kali auto rickshaw hanong po. Ulakan turu yaki bakin train na ka benta ka bhaka met jong ki dongshong auto rickshaw bat ban pentik na bakalit ka wan jong ki kanlong ka basngan. Office jong Deputy Commissioner West Jant Hills District hanen kasngi kalapan long jialang bat kilanot kibla sakta na kajing hapria haka district haka santarik Urisau arajar arposau yakani kajialang lapan long hadisi conference hall haka balasam yaka pisa jiarap chikilai po artli kilong ying. Kato ka kubor kalakut na ka Akashvani Shillong haka po prabajing iniso bat ka Akashvani Delhi na ka banta ka kubor ka katin Hindi bat penput bat na ka katin pareng haka po pra katsan minute. Kanay kadek Akashvani Shillong.